Sadi kakak mapulong pingan anini lataya o katere hai numita itini iluma no paitema kita ami pacakat tu taong nanai mapalamat no kawas tu kate numita o paluluruma numita satapang kule hai numita sinandonten ita ku faloce mi mokto kita o mi thong lai mo tao Malat cai kita mi pahamak rumah leo kita tini tusa soot 60 ila ku 4我们一起来唱诗264首。Ano mineneng to nini hekar awaku karah keran Ano cangawan mineneng jies rakal falo jo aku Nenengan nita kulikat no citlan Nenengan nita takaraway alutok Matsal torira ko ulah ni yes To ciraraway tamtap Dengan utapang awama ita Ko karah keran aku Ano mineneng to nini hekar Awaku karah keran Ano cangawan mineneng jies Rakal falujo aku Safala tau pifiyok Atolifes pifiyok Ifaslalay ahana paferen ko ya fangsis No tapang ita jies Ifaslalay ahana paferen ko ya fangsis Haleluya amen Haleluya amen 米德伦kita 我们同心祷告 Matumusay ko ulah wama niam I kakarayan dalam ikan siya kami to pilipot numiso no urip no niam anini rumiat maraul tu kusataya o katere hai no niam itini I paitemag no luma kami ami pacakat to taong nanay wamaau iraw pitsamur no fang caray atingo ko sa opo lehay no niam anini sasaya apakah ni pilayap no niam to swa no fang caray suslali Liawan numiso ami paicer, ami patanagtag, at ami paluwas to follow sa nunyam. Tao polong no kaluslemak nunyam I ayay kuwayway ami pawatay itiswanan o saka nga ay palusyang to talamanay nga ayay aratoh numiso. Nanay o nini alehay nunyam anini asasaya. Makarir atsa numiso ta soolin masaruturay ko follow sa nunyam amilayap to sifana numiso sa kalumahal no 5 niam wama mikansya kami pakaningan utapang ci Yes Kristo mitolon amen malatsay kita ami saosi to suanu kawas itini ifang caray tulal o sa saosian numita anini atataya itini sakatusa keringto sakatusa at sefang 5 safaw tanga sa 7 safaw at tusir sakatusa keringto sakatusa at sefang 5 safaw tanga sa 7 safaw at tusir今天所要读的经文在哥林多后书第2章
15节到17节。Uflih no fang zalai ajutal ano o mimingai falohai asesyo itini I pitu asot ila kusepat aflih pitu soot ila kusepat aflih ano o tataakai katalangai asesyo itini falohai kataterekan tulu soot 60 ila kufalu aflih falohai kataterekan tulu soot 60 ila kufalu aflih itini I sakatusa akerinto sakatusa atsefang 5 kusafau tangasa pito kusafau atusir. Anu mafrih to numita pamata handa aming neng sa osian numako. Suasa itini I fang zai zulal. Matia o fang sisai ni patsakatan ni Kristo ikawas kami mapalusiang I mama paurip atau mama tekop tamlaw. I mama tekop tamlaw I o sakapatay sanag. I mamapat orip tamlaw I o saka orip sanag. Cima ako matatulungay matayar to matini ay tayar hakia. Sa ay ka matia o alumanay tamlaw kami patlo sa pasuar to suar no kawas. Nahani o ni ucuran no kawas kami. Saka solinay ko suar niyam I kaayaw no kawas matayar to ni Kristo saan. Liawan nako sanukaping. 哥林多后书第2章第15节到17节这样说：我们好比基督献给上帝的馨香之气，散播在那些得救和失丧的人身上。对于那些失丧的人，这气味成为致死的臭气；对于那些得救的人，这气味却成为得生命的香气。谁能担当这重大的任务呢？我们不像许许多多的人，把上帝的信息当作商品叫卖，因为上帝指派我们，让我们在他面前以基督奴仆的身份，诚诚恳恳地宣扬信息。以上。tatapangan patusukan no raya penumita anini atlataya masalutlay ko falujo mi patenak to nga ayay arato. masalutlay ko falujo mi patenak to nga ayay arato. 专心致意的传讲福音，这个是我们今天要一同领受的主题。Una ni sa osian numita suarun fang在zulal anini atlataya wipasifana ni Paulo to sarikaka no Korinto kiukay. Mi patenak to nga ayay aratohi irako pasorin nay atamlaw irako zai ka pasorin atamlaw. 今天所读的经文在哥林多后书是有关保罗对于哥林多教会信徒的教导。保罗告诉他们，在传福音的时候，总是有相信的人，但是也有不相信的人。Itini enam kusafau atusir pahapinang ci Paulo. Matia o sakaorip sanag ko nga ayay arato saan ko pakasuorinay tutapang tamlaw. Nika o sakapatay sanag ko suar no mituoray saan ko sa ay pasuorin tukawas tamlaw mausi mitengir. 保罗在16节这样说：对于相信福音的人而言，福音就像是生命的香气一样。但对于拒绝福音的人而言，基督徒所讲的话就像是致死的死亡的臭气一样。你告你啦，把干你都拿算放在做啦，你把一切吉保罗都米都来都不容no misa Kristo ay。在pinengneng kita, hakua kunika aluman no mitengirai to suan no kawas.在ka tatlamaan ko pinengneng ita to hci no tayar ita I tayar no kawas. 正自在而在ku sasa itsiren no mita sarikaka. Masarucur ku falucur ami patenak tu suan no kawas ami bawazai tu tapang kawas. 但是从这一段经文里面，保罗要勉励所有的基督徒，我们不要在意有多少人愿意听我们传讲上帝的话，我们也不要在意我们的服事到底会有多少的成果。但我们要努力一件事情，就是专心致意的传讲福音，专心致意的为主来做见证。Tapakay nito na suan fang在做啦，
sakat在我哈拉登恩努米达萨里嘎嘎，巴哈宾浪吉保罗，我们哈格隆爱都那法鲁祖安努卡瓦辛达啊马达亚尔都达亚尔努卡瓦斯，我们哈格隆爱都那法鲁祖安努卡瓦吉保罗啊马达亚尔都达亚努卡瓦斯安古迪里蒂尼放在主来。首先，保罗在经文里面要告诉我们，第一个就是我们要顺服上帝的心意来从事、来服侍上帝。巴哈宾浪吉保罗。Uni ucuran nu kawas jingda matayar to sakitapang ci Yesus Kristo pasuar to suar nu kawas an kutiril tinifang在主来。Ura saka 在个米路路爱在米路路jingda to pinangan nu karutam lau ami patenak to ngayay arato。经文告诉我们，保罗说他是上帝所指派，成为耶稣基督的仆人，来传讲上帝的话。换句话说，保罗的这一段话就是在表示，他不是按照人的想法来传福音。那哈尼有pinangan nu karutam lau sarikaka dengan usaka ngaay nu urip, dengan usaka lemet nu urip sanay ngaayay arato sanay suanu kawas ku kangalayan nu tamlau ami tengir. Nika 在个乌拉米等耶对呀，米巴哈宾浪爱都拉绕，米巴哈宾浪爱都卡塔上扎安努乌里萨奈阿苏尔。对于一般人而言，大部分的人只喜欢听好听的、有力的、被祝福的这样子的福音，但是许多人不喜欢听被指出过犯、被指出软弱的一些言语。乌鲁玛阿达姆绍伊，马祖族以法鲁做囊拉。Kusua nu kawas mausi tu jangra mitengir nika uruma atam lau I yo marayap tu nangra tu sua nu kawas I mafadis ku pinangan mangaref kun karafraf nu farujo amitier tu kawas。有些人会因为福音，会因为信息，上帝的话指出了他的软弱而感到扎心，所以就不愿意聆听上帝的话。但也有人因为领受了福音，改变了生命。对信仰有更多的热忱。那个umi hakelungai kako tu na falucu anu kawas amatayar saka usorinai ku falucu aku ami patenak tung ayarato saanci Paulo. Anu ira aku maulahai ami tengir, anu ira aku mausiai ami tengir I, zai ku haratengen mako usanai ku suaning ratini放在主来。然而保罗他要表示，他是顺服上帝的心意来服侍。所以他忠心传讲福音，无论有多少人愿意听到，或是不愿意听，这不是他所要想的事情。萨利卡卡马布隆，乌苏里奈古法鲁专努米达，欧米多来杜卡瓦斯，阿米哈克隆多那法鲁专努塔邦，阿米巴特纳杜nga ayay arato，ta irako rakkerai阿米登耶，irako阿玛欧西爱。我们是按着上帝的心意来服侍、来传讲福音。也许有人喜欢，也许有人会不愿意听。你告诉啦，有那那奥嫩努米达阿特马萨里嘎嘎，在刚刚爱阿巴开尼蒂尼说努卡瓦斯阿米卡克特尔吉达杜吉玛吉玛安阿tamlau。So刚刚爱kita pakai ni ini suan nu kawas ami pala tahlamaan kita tu tireng atau misafa tu rumah-rumah atamlau。然而，在传讲福音的过程里面，我们要注意的是，我们不是用上帝的话来责骂别人，我们也不是利用上帝的话、圣经的话来表现自己，来贬低其他的人。Dengan unafalucu anu kawas ko hahakalungan nomita saka dengan unafalucu anu kawas ko niswalan nomita ami paicer ami palimo tu tamlau ami pawazai tu tabang。我们唯有遵行上帝的心意，所以我们传讲的也是按着上帝的心意所传讲，来鼓励人，来帮助人，来劝诫人，甚至为主来做见证。那萨卡杜萨我哈拉登恩努米达萨里嘎嘎，巴哈宾浪吉保罗，马达亚尔多达亚尔努卡瓦斯伊，在国际国比阿拉万努米达。接着保罗说，在服侍上帝的事情上面。不是要看重最后的结果，不是要看重成果。Matayar tu tayanu kawas I在国际国比阿拉万山国地里给你放在主来。所以说，保罗一定你必度过沙发阿杜谢的，伊拉古鲁马阿tamlau，巴特鲁萨阿巴苏尔杜苏阿努卡瓦斯安，但乌比法利斯努卡宾阿放在主来里，
Para lalu sitlen no rumah atam lau ku suan no kawas ami pacakai saan ku bifaris no kaping avang在主他萨利嘎嘎。在17节，保罗说，有人把上帝的信息当作商品来叫卖。Mafana kita, mi pacakai to lalu sitlan i dengan o ni tanan apaiso ko pi nenengan no mita ko pi arawan no tamlau. Nika在个哈迪拉ko lemak o pi patenak tung ayai aratoh。对于一般人而言，贩售商品所看重的是赚到的钱，但福音却不能做这样的比较。Ladak aluman ko mitengirai, ladak cai ka papina ko nai falu cai ulah ami rayap tu suan kawas. Anu iluma itu itinikate tu numitai, ladak halafin tu kita apa sual tu palu rumah kapiti tu kawas ini ka cai ka faris ku falu cai nu palu rumah numita. Sari kakao anu matia o mipacakaya itu lalu silan ko bipatenak ita tu suan kawas i tatamaan ko pinengneng nomita tu nini haji nitini itayar no kawas ta maharurai tu ko harateng nomita sa eka nga ai ko haji no nitayalan nomita la saan kita amatulal ko falu zui。如果我们把福音当作商品来贩售来看待的时候，也许我们会在意有许多人愿意听福音，或是没有多少人愿意听福音。甚至在家庭当中，我们可能对家人传讲福音，或是鼓励家人在信仰上已经有很长一段时间，但家人的生命却没有改变。如果我们把福音当作一个商品的时候，我们会看重最后的成果，我们会对于在服事上如果不如预期的时候，就会心里感到沉重。Anu uhci nun tayalan numita itin tayar nu kawas i cai katalamaan cai ka nga ai saan ko harateng itai mamatulal ku falujo numita sarikaka ta uswan ni Paulo i matia o para lalu sitan para lafungan ako ko suan nu kawas lemak kunini saan ko suan ningda nikau rira cai ka hatira ko na falujoan nu kawas sarikaka Paswa ji Paulo ji Timotian itini sakatusa Timoti atsulan. Sakatusa Timoti sepat sefang tusa tusir paswa ji Paulo ji Timotian. Patenaken ko ngaayay arato anu ka ngaayan to anu ka tatiihan to arumi arti patenaken han ni Paulo ji Timotian saan ku tirit tinifang在zulan。保罗对提摩太在提摩太后书的4章2节有这样的勉励，他说要传福音。不管时机理不理想，都要传。Anu ika ngaayan to no arumiat, anu ika tatiihan to arumiat i kapatenak to ngaayay arato saan ci Paulo ami paitse ci Timotian. Sari kaka mapurung unini aswar i pahapinang tanan. So ako hachi no piarawan no mita amatayar to tayar no kawas。服侍上帝，其实最后的成果并不是最重要的。你看。Mi paalia tu kawas ko patusukan numita amatayar to tayar no kawas. Atu nanay umipatahkalay to fang sisay kuwayway numita ami pawazay to kawas ato mi palamer to tamtamlaw. 但是最重要的是，我们的服事的目的是为了能够荣耀上帝，并且希望我们的言行就像是散发馨香之气一样，能够为主见证。能够使人得到祝福。Anu umantu ko hci pagasurin kita mamalayap no kawas o bisarujur numita amatayar ami patenak tung ayay arato。无论最后的成果如何，我们相信上帝会悦纳我们专心致意所做的侍奉，所传的福音。Nanay mapalamer no kawas kita, mi tolon kita， 我们一同来祷告。Sila itay wama niam I kakarayan。Miriau kami ami sapuner falucu itini kaayaw numiso. Nahani mautsor to numiso kami malamatayaray itini hekar ami patenak tung ayarato ami pawasay itiswanan. Nikawa maaw mamalasar o karutam lau ko pinangan nunyam. Taramaan ko pinengneng o haji no nitayaran nunyam. Ano tsay ka tatulong, ano tsay ka ngaay ko nitayaran nunyam I latak mamatulal to ko falucu nunyam. Mamaaw nanay diawan numiso ami paluar to falucu nunyam. O masaruculay kami
ami tiar iti sonan ato masalujuray ko falujo nunyam amatayar to sakiti sonan. Anu masman ko hci pakasurin kami layapan iso kunika sarujur nunyam itini tayar numiso tapalamerten numiso kami. Mikansya kami itini kaayaw numiso nanadiawan numiso ami paluar to falujo nunyam. Pakaningangan utapang ci Yesus Kristo ami tolon. Amen. Sarikaka mapulong tunini tuki o sakapulungan kita masasitolon masasilama 这个时候是我们彼此代祷的时间。Sakatay utatulunan nomita sarikaka. Pakani ilayapan nomita asuano fang在主拉，media mi paitse ji Paulo itanan. Mauzo to no kawas kita matayar to tayan ningda. Ami patenak to ngaaye arato. Nanay lamaan no kawas kita. Anu ika ngaayan to rumiar. Anu ika tatiehan to tuki. Sa ikatulad ko falujo nomita. 你下一阵米巴路西洋都安安宁的。第一个我们要带祷的是，求主帮助我们从今天的信息里面再次鼓励我们，无论得时不得时，无论在什么样的时间，主都帮助我们有信心来传讲上帝的福音。主已经交托我们这样的服事，愿上帝帮助我们成为我们的力量来侍奉他，让我们用我们美好的言行来成为福音的见证。 Ta sakatusa uta turunan nomita sarikaka turunan nomita o paru rumah nomita misyakaya jangda mi curalai jangda i rumah apala nanai liputan nukawas ko midiasai tu rumah sarikaka nomita anu kita tu i rumah ai amatu asai nanai liputan nu tapang nanai lama nukawas liputan nukawas ko porong nu paru rumah nomita ta itini i sini adla ningda i ama pala cecai ku falujo no kate nomita atau rarima ai ku PTR jaka pasurin tu kawas wawa suna nomita i nanai paluar dan nu kawas ku falujo nangda mafana PTR tu kawas。第二个，我们为这些家庭来代祷，求主帮助，无论是在家乡的、旅外的弟兄姐妹，都蒙上帝的平安，祝福我们所有的家人有主的看顾，也愿上帝保守我们的家人。 信仰软弱的，或是还不认识主的，愿主开启他们的心，能够接受上帝的话，能够接受主，成为他们生命的帮助。我们一起来同声祷告：Sakapulung kita mitolon kita。我们念以kekerayan dalam ikan sya kami ini lalaya Bapak numiso kami tu ini kangayan tatukian. O sa kangayan niam masasitolon masasilama. Paturutan niam ikamay numisuama. Akani isifana ni Paulo miriaw kisami paluar to falusuan niam. Sorin to maaw. Sa ikatlong o mapauripay to numiso tamlaw kami. Mga utsur ha iso kami malamatayaray numiso. Tinihkar ami patenak tung arato ami pawatsay to talamanay anangan numiso. Nanay o maaw. O masa busuray ko falusuan niam. Ami tiari disonan ato matayar to tayar numiso. Mamaaw matuswa ni Paulo anini anu ikamayan to urip anu ikatatihan to arumi ati nanay mamaaw masalutsud ko falutsud niyang ami sa itser ami palusyang o ngangan numiso ami patena to swa numiso anu masamaan ko sa ikpaharkan mahci mamaaw nanay sa ikunili ko haratengan niyang reng o falutsud niyang ikamatayar itiswanan i sa ikatsa mapalamer numiso kami Nanay Paulo at numiso ko falujo rokat cai asari kakak nunyam o maraf lafai ko falujo nunyam anu itiniin paru to rumah anu ikatayaran to anu urip nunyam to rumi ami arti ulah nu falujo nunyam ami awat sai itisonan unga ayai ko wai nunyam ami harus siang do numiso nanay palamer numiso kami nikansya kami mitolon sa kami wama o paru rumah o kate no sari kakak nunyam aluman ko miria sa ito lumah isyakayay mitirilay asari kakaknya dan pakani itiswanan saka aksolin nuniyang milipo tumiso ijanganan ama ijwa urit ng rai itira kiso milipo ipatsafay ijanganan jay kafana kami masang urit ng rai paputan ikaw maaw pakasolin kami mi pararit kiso mi patsafay do wawa numiso nanay liputan numiso kupulong no paru lumah nunyang Aturutan niyang itiswanan ko wawa nunyang mama nanay faatan numiso ko faluso nang ra mafana sang ra amiti aritiswanan ta
atau mas ko halay ko ulit ng rato niya atau tanong ko faluso ng rami siya ayaw to masama na sama nanay mamao bakani bitulon bakani sa silama bakani sa sula ulahi palat sayen no miso ko faluso no kate no niya ta matumas ko di halay matumas ko mikumi no miso lalu mak no kate no niya atau mapalumat no miso o palu no mak no niya akan siya sila itay wama niyam I kakarayan talamikan siya kami Makani ci Yesus Kristo an mapaorib numiso kami maraka ulahan numiso awawa niga mauzor numiso kami maramatayaray tinihkan ami palusyang ami patenak to nga ayay arato nanay wa maaw matuuswa ni Paulo anini raraya anu ikang ayan to arumiar anu ikatatihan to tuki maaw sa ikunini ko haratengan nunyam deng o salutsor falutsor nunyam mitier itisonan atau matayar tutayan numiso deng o nga ayay away nunyam ami pahwat say itisonan tasolin paluar numiso o falutsor nutamlaw ami tier itisonan nanay lamaan alamatlan numiso ko ulah nu falutsor nunyam amataya tutayan numiso libutan numiso ko palu luluma nunyam wama anu iso aku aro no wawa nunyam nanay tira kiso ami lipot sanglanan patururan niam ikapan numiso kate nunyam na tatsua tsai kalat tsai ku falutson ku aro nunyam iga makani pitir tisuanan I palat sayen numiso ko falutson nunyam patururan niam itisonan ku pitir no wawa nunyam wama nanay fatan numiso ko falutson nanda to sa kafanaaw ng raami tiir itisonan ta matumas ko mikumi tini urip ng daoma mikan siya kami to sini atla numiso makani tataman nay manganutapang si Yesus Kristo mitolon amen luto mi pacakat kita to kingking Mateo kita tini 20 ira ko tsai 我们一起奉献唱诗91首感谢恩基耶稣，我马乌拉开。感谢恩基耶稣，我是大一代。马路上kita kuwanan kono kawas at lafong amakano mako tapang Ciyes Sakapurong kita mitolon to tolon no tapang 我们一起用主导文来做结束 Wama niam I kakarayan nanay mapahme ko nika fangchan no ngangan iso patay niyan ko nikwanan iso kitakit parahcien ko nafalutsuan iso itini I kalanno matia uno I kakarayan nanay pafrian kami tono anini ay sa kaorip niyam hapulan ko raraw niyam matia unipihpon niyam to pararaway I tamyanan keritan kami to sakatsaaw ka sawi niyam paoripan kami palias na itati ihay naw kani umikwanay o ci itselay o ci adilay kiso mitlaot amen tahini ko lehay numita nanay mapalamer no kawas kita 我们的礼拜到这边结束愿上帝祝福大家平安 I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee
me now, my Savior.